ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kumba Julong Manla Usnem ka All Meghalaya Karbi Association hagani ka kanti kala penlong ya ka lempung ba ka basaupo nyo jong ki pait ba Karbi hagasnong umsaliang ka bahap hapo ka Jirang constituency hagani ka sngi lawan ban sakhilang de ki pait Karbi ki babuhay snong hakisnong bad ki kentoy ba pher jong ka them ribhoy ka jingthmu ha ba penlong ya gani ka lempung ba kalong ban wanra ha pedeng ki pait Karbi ya ka jinya dai ka bajan kajinya it bat kajinya teli para jaj benreu wat laki don sekanu kono ke jaka lani wat sabar jella bat kumjuru ban penim bat ban penek pensa ye kiriti bat ki dostor tenrai balabu nadu umen barim bakum ke jaj benreu Karbi kim dai ban kelat ne bakindo kindamno hagani gasngi la sakhilang do MLA jong ka Jirang constituency uba sustenance sotun uba lalong kum kongsan harengkat ka jinga donlang jong MLA ka Nongpo constituency uba Meral Bonds aim kum sembut kongsan lembat ki MDC ki bakentop nya uba Victor Rani bat uba Balaji Rani us aim ke Hima Jirang upa aim H Walang ki nongelam jong ke AMKA ki bakentop ya UHS Engleng Robert Jones Ronghang Albinos Timung Bestokan Timung bat kiwei Benta bat ka amka haki por kiulade kila jiyo penyesendran haki babun ki benta nadu kapor kabai mahe Dr. Didi Lapang ilong UMLA Jamanongpo ubajudon hasenda jumki haki por kila jusaki banya bur bati Agi program kita prepare, agi conference kita prepare, bansaki ya ketingnya kedua lang gajungki, bat kaba pendi tenat kalau, bakat padang ni isni, kajin persyang gajungki ban pendi teli kat ka keynote address, ban pendi teli yang kiporlok Karbi kibadan apa gajala Meghalaya, kalong kabi yo mensim, bat kalong kabi tenat bani, ban pedeng jungki. Tidaklah aban penlong ya kene jadi penduk. Ki dan Shibun ki bal IT ya lede ki volunteer ki bani kun banio ya ga jela ga bapura agak tin parang ki kwat ka hill state ka tu por. Ki nong ni kun na tu por ki volunteers ki babun. Bat latif ki kum kata ke group jong kita ki volunteers ki khot kata ke NBDA non violence direct action. Ketika grup Kabalayalam dah kita perkat ada tu kepor. But kadi gajing perta gajing ki. Ban ong we want hill state, no rest. Kalau urlong, but kabasukumen kalong. Bana pedeng jong kini ki kau perkat. Ki baladan kabenta kabakrau. Ban penio yang gejela kabapura. Maksud sorong, agaknya kepor, ban Yesu itu, ban biru fikir dia kata, banai ki perlok Karbi hidung biru, kiladon, volunteers, kiladon kebentar, ban yakun, ban ya demonstrate, ban ya ra, iki lama, ban ya ra, iki plakat, pandawan, kiladon ru, kibalak syakim, katu kat ni, kumpasamut, lana ngambak lah, katu bejingyo jingkip. Keteng hidupki malu mala ko mala abantip idi ko Jaipur thang taro bomdan shu tanda Valerian hing timung tanda Batobenik timung di bomdan shu bat berandon untuk mentai bala kaman yau bat sikau timung bat joy taro bat kiwe kirandon shibun kibeladon ga benta ab kini gidi tangkat tu kat ni ki balalong hakmat na ga benta banyekun banyo ya gejela. It is a real pleasure. Bagi nong mikmat bedon burung jengi kiba lalik no. Kijudun ka mensim jong keting ejang keting i nila ban kenmau nadu kapur jong chief minister bedon burung jengi chief minister Didi Lapang chief minister Purno Sangma kijuyedon benta
but iba ripple kan dia minister jong union judon bentau i dingi sultanat kila lekno Henry ka mensim jing i jongki ka yasa bangi i chief minister bodon burom jongi isa ike molong kidan batni ilong hajan nama kata Indonesia Konrad sama chief minister bodon burom jongi ro bodon batni bodon ke jongi karpang ini kumi karbi isa jadi ramai bolong lokal MLA jongpi chief minister bodon burom jongi ki dingi nama kata kinong mikmat bi bedon burom ngakwa ba phi pinsim ya kata lada phi kwa banlong sisa kinong yalam lada ngidon ki ban long yalam ki balong one sided they never success kata gue kaban saja nama kini ki berim balik ki sukses nama ba kidan ke mensim ke bayar ke bahe kim de ke ba perkat narrow minded dia nama kata kadau hagani kapor ngakwa ban express lani ban pin ban yalam ya kata kum kinong yalam kiobot kinsim ya noksa jong kita ki yalam umama tama kandi ka India kalong kumni nama ngisim yang matama kandi is a father of the nation ka jinglong jong ma tama kandi la pente solong ya kini kita kendriu paro ki per ni don lai hajar san spa jai hakarbi hapo India balai lada lalong komunal kumbalong adwani ila balong gumta we had divided so many stages habangi simpade ka principle jong umatma kandi ka India kani kasa kibriu kiroi kipar kumne apo meghalaya idan kumba lai popra hajar ngot ki karbi iba imbasa hapo jang kane kami Meghalaya state jungin but dei bandon ke jengsutu ka batikna bagi karbi ki basong basa hangi kim dei ki bawan napo karbi anglong ki bobun ki briu ki sutu bakla ki wan dei napo karbi anglong ki wan satul seni ki wan kamjeka ki penlong trashnong kedon kita ke jengsu lese lagi seng balang lani giwi giseng lani kinong sensar ro kila bandon ita jengso Henry itu kinong sensar kiba la rim kiba temen kiba rong ba kitip ya kata ki karbi ni ki dei ki basong basa ki bami nangi kum bolong ki khasi kum ki bolong ki boy ki war ki musai ki basa hani ki dei kita originally ki dei ki briu ki badon po Meghalaya but kini karbi aku abadi tu ifiba kim dei su kim don su gamon ban lek karbi long ban lek satul ha karbi long ga cakal ke barang heba we la ban song san 10 kilometer marwe jaka karbi ula ban lek sata ula ban kap 1 kilometer marwe Henry M ni kum ka amka ni kwa iki bakin song kin sa kin ni hangi bangin ya roy lang in pentiu lang ya ke imlang salang ban kentiu hakilang baro gede kita ke jing temu namar ba ni born and brought up ni kha ni yap hangi ni imang ni long di try but pila ban lam ru yegi karbi umju khamdon koi kibayele persha ya ka rai ya ka hima ya kinong sensar ya kinong yalam kinong mi kamat jungi kidei ki baju ya trailer cooperation kidon kita kemensim ngai pim ngai kata kusama pi Henry ngai tu the reality bagi karbi ni ki judan kita kemensim hangno bagi kidon kilong ki sotrai tu jaka ki seburom ya kinong sensal ki burom ya kinong yalam